Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Mbese muranezerewe? Are you happy? Nanjye ndanezerewe Because cyane. I am happy too. Amen. Kuko nubwo Imana yatunejeje. Because God brought us joy. Kuko ibihe byose byatambutse byabaye byiza. Because all the time passed so far has been good. Who is happy today? Imana ihabwe icyubahiro. May God be glorified. Amen. Rero umukozi w'Imana arakoze cyane kutugezaho amagambo meza. I would thank God servants for sharing the word of God with us. Kandi ndumva hari icyo wakuyemo. And have faith that you took something out of this. Tuba abakristo bahagaze neza. Let's be Christians who are standing firm. Kandi abakristo bafite umutima. And Christian in the heart. Batagenda bomboka. Who not always sticking around, always bagenda baca mu nzira zapanya. They're not going like on the mouse line, rather be Christian who go on the straight line, the line that can be seen. Amen. Abo bakristo rero nibo bakenewe. Those are the Christians that's needed. Tugerere kureba irindi jambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku magambo y'Imana. Ariko mbere na mbere rashima Imana ko Imana yaturinze. I thank God for God being a protector. Twatugeze isaa tukiri bazima. And until now was 2-7 sound. Kandi rashima Imana ko tutaheranywe n'ibyaha. And we thank God because we're not swayed by sins. Imana yacu reka tuyizamurire icyubahiro. Let's raise it high and give God honor and praise He deserves. Amen. 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 Reka rero nsabe twihuse dufate Bibiliya zacu. Let's take our Bibles quickly. Dusome amagambo ari mu Bagalatiya ibice 5:22 kugeza 23. Let's read the book of Galatians. Abagalatiya. Galatians. Ibice 5. Galatians 5. Murongo wa 22. 22. Kugeza ku murongo wa 23. And 23. Hanyuma undi nawe araza kudusomera. Mamuri sara dusomera Abagalatiya ibice 5:22 kugeza 23. Mwarimu Celestin aradusomera ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 15 murongo wa 16. And we read John 15 verse 16. Karibu. 15 gice wa 16 Yohana. Dusome mu izina rya Yesu. Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 22 kugeza ku wa 23 haravuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Mwarimu atarasoma. Before they read again, ndagira ngo twongere tubisubiranemo twese kubera ko dufite Bibiliya. I want us to read all of us because we got Bibles. Ngariko rero imbuto z'umwuka ngo niki? But the fruit of the Spirit is what? Ngo niki? Is what? Imbuto z'umwuka wera ngo niki? The fruit of the Spirit is. Icyambere ngo niki? The first is what? Urukundo. First is love. Icya kabiri? Secondly, ibyishimo. Joy. Icya gatatu? Third, amahoro. Peace. Icya kane? And the fourth, icya gatanu? patience. Fifth, icya gatandatu? Icya karindwi? Icya munani? Icya cyenda? Mwaravuga abangaba bonyine gusa. Abangaba nta Bibiliya mwe mugira? You don't got Bibles. You're not repeating after me. Okay, on this side only. From Mignon here. To the side, I didn't hear you. You don't got a Bible. You don't got a Bible. As if you got a Bible, I want us only to repeat the three things. Icyambere n'urukundo, icya kabiri n'umunezero, icya gatatu Imana ibagirire neza. Amen. May God bless all of you. Reka dusome mwarimu Celestin n'abadusomere. Let's go and read John 15 verse 16. Ubutumwa bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice 15 ku murongo wa 16 haravuga ngo simwe mwantoranije ariko ni jewe n'abatoranije
nabashizeho kugira ngo mugende murama imbuto kandi ngo imbuto zanyu zigumeho kandi ngwico musaba data cyose mw'izina ryanje akibahe. 17 ivyo ndabibabwiye. Oya naho ngaho gusa twasomye amagambo muri Yohana 15 I read John 15 verse 16. umurongo wa 16 ngo simwe Verse 16 say that it says that ntabwo ari mwe mwantoranyije that you did not choose me, ahubwo nije wabatoranije, but rather I chose you, kandi mbashiriraho and I appointed you kugira ngo mugira mute to do what? Twama imbuto. kugira ngo mwere imbuto So you cyangwa could bear, mutwame imbuto. so you could bear fruits. Amena. Amen. Dusomere mu cyongereza amagambo yo mu Bagalatiya gusa. Let's read Galatians 5 verse 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passion and desires. Amen. Amen. Nayo magambo tugiye kuganiraho. Umutwe w'amagambo uvuga ngo the title said kugira imbuto z'umwuka wera. That to have fruits of the Holy Spirit. Ni kenshi twize iby'umwuka wera. Many times we have learned about the Holy Spirit. Hano haciye abantu benshi bavuze ku by'umwuka wera. Here many have spoken about the Holy Spirit. Ariko noneho uyu munsi wa none ndagira ngo tuganire ku mbuto z'umwuka wera. But today I want to speak on the fruit of the Holy Spirit. Imbuto z'umwuka wera. The fruit of the Holy Spirit. Uyu munsi wa none ndagira ngo ubashe kuzisobanukirwa neza. Today I want you to understand this clearly and deeply. Imbuto ya mbere twumvise ko umwuka wera ari iki? Our first seed was what? Urukundo. Ya kabiri was love. Secondly, ibyishimo. Ya gatatu joy. Third, amahoro ndetse peace. n'ibindi bindi. And there's more and more and more that comes after that. Nukuvuga ngo abakristo, so as Christians, iyo umaze kubatizwa, once you're baptized, kandi warakiriye umwami wawe Yesu and you have received Christ as your king, nukuvuga ngo ikiba gisigaye, but what is left after that nukwakira impano y'umwuka wera. is for you to receive the iyo umaze kwakira impano y'umwuka wera, once you receive the Holy Spirit, nukuvuga ngo uwo mwuka wera wakiriye, that the Holy Spirit you have received within you, niko karanga muntu kawe, that is your ID as a Christian, kuba ukwiye kwera imbuto, that you must bear fruits. umukristo ntabwo akwiye gukomeza kwibera mu rusengero gusa. A Christian should not be in the church only. Ntabwo akwiye guhora agaragaza ko aba mu rusengero. They should not show that they're in the church only. Ahubwo akwiye kugaragaza ko yera n'imbuto. They must show that they can bear fruit as well. Ariko ijambo imbuto mwese muraryumva ra? But do you understand when you say fruit? Mu Kirundi bavuga ngo ibyamwa. Fruits. Imbuto. When you say fruits, ibyamwa. Fruits. Amena. Amen. Birakwiye rero ko abakristo twera imbuto. So it's a must to bear fruits. Kandi ngizo mbuto zikagira gute? And these fruits to do what? Zikagumaho. And these fruits to last forever. Amena. Amen. Atari imbuto wera uyu munsi. Not fruits that grows today. Ngejo ntihongere kwera izindi mbuto. And tomorrow you don't have any more fruits. No. Uzitegereza igiti. Look at a tree. Iyo cyeze imbuto. When a tree is bearing fruits, abantu barwanira kugira gute? People do what? Kujya kuzisoroma. They want to go and grasp some fruit of that tree. Kandi igiti gifite imbuto ziryoshye. If a tree with sweet fruits, gihura n'intambara nyinshi. You go through wars. Usanga munsi y'igiti gifite imbuto nziza. You see a tree with good fruits, sweet fruits. Hasi hari amabuye menshi. At the bottom is rocks. Ndetse hariyo n'ibiti byinshi. And there's so many trees, so many branches. Kuko abana batahagera. When kids arrive on that tree, cyangwa se umuntu mugufi atari kubasha kuhagera, or if a short person arrives on that tree, afata igiti agakubitayo. They take a branch or stick, they want to hit it. Kugira ngo za mbuto zimanuke. So that fruit could fall down. Abashe kuzirya. And so they can consume it. Abantu barebare. But tall people, imbuto barazegera. They get close to the fruits. Akazisoroma. And they'll grab one or two. When they grab one or two, akarya. And they'll eat it. Akumva aranezerewe. And they feel happy. Hallelujah. Amen. Imbuto rero kuri iki gihe. So the fruit of nowadays, izi zisanzwe, the normal ones. Ubu abaganga benshi muri iki gihe basigaye bigisha cyane kubyerekeranye n'imbuto. Men nowadays they teach about fruits. Kumuma mutwita kwiye kurya imbuto. The mother should eat fruits.
mu gihe cya mbere umuntu yaryaga imbuto uko abishatse waba utabishatse kuva nta Back kibazo then, you eat fruit as you want, you could eat it now, ariko kuri later. iki gihe bahora babihatira abantu uti But urya now- imbuto But nowadays, they're advised to eat more fruits. urwaye urya imbuto If you are sick, eat more fruits. utwite urya imbuto If you're pregnant, eat more fruits. uri muzima urya imbuto If you're healthy, eat more fruits. imbuto rero ni ikintu gifite So umumaro ukomeye cyane fruits has a benefit to human being or to the body. rero niyo mpamvu nkubwira ngo uyu munsi And that is why I said today, urakwiye kuba umukristo wera imbuto you must be a Christian who bear fruit. kandi izo mbuto zawe zikagumaho And those fruits to last forever. izo mbuto turaza kuzireba We will see those fruits what they are. kwera imbuto nibyo bigaragaza abakristo nyabo turibo Bearing fruit shows what kind of Christian we are. amena Amen. kuko iyo utera imbuto Because whenever you plant seeds, ntabwo uba uri umukristo w'ukuri or when you don't bear fruits, you're not a true Christian. kwera imbuto Because when you bear fruits, nibyo bizatumenyesha ko turi iki that shows we what? ko turi abana That b'Imana we are God's children. nibyo bizatumenyesha yuko That shows we are what? turi abakristo That we are of Christ. amena Amen. kandi kwera imbuto And when we bear fruits, nibyo bizadutandukanya that will create a difference n'abantu badasenga from those who don't pray. kuko umuntu usenga Because those who pray, yagombye kugaragazwaho n'imbuto they must have fruits to show izo that. mbuto abantu And bakazisoroma therefore, people they consume Abantu some, abantu bakakubonaho ibintu and they'll byiza see good thing upon you. ibyo bintu byiza And that's bakubonyeho good I've seen upon you. bigatuma nabo babikurikira It makes them to want to follow it. ariko iyo You. nta mbuto wera But if you don't bear fruits, ni ukuvuga ngo ntawe ushobora no kugukurikira basically nobody can follow you. kubera ko muri iyi minsi ya none Because nowadays, uritegereza umukristo w'iki gihe you look at a Christian nowadays, ukabona ikintu ahata ni ukujya mu rusengero and you see gusa what they want to do is go to church only. ikintu ahata ni ukuririmba gusa But what they want to do is go to ariko kwera sing. imbuto ni But ibintu biri bearing kure cyane fruits, they don't have that. ariyo mpamvu kugira ngo abantu bataramenya And imana that's those who don't know God, kubera ko nta mbuto akubonaho because they don't see any fruit upon you. no gusenga yumva atasenga Even pray, they don't pray. kubera ko nta mbuto akubonaho Because they don't see fruit upon you. ntabwo yifuza kuza aho uri They don't come where you are. haleluya Amen. rero turakwiye kwera imbuto So we must bear fruits. izo mbuto turaza kuzigeraho We'll see what kind of fruit those are. uwakiriye umwuka wera Those who see the Holy Spirit, telefone ni yande uwakiriye umwuka wera those who receive the Holy Spirit, ni ukuvuga ngo yera imbuto they bear fruits. iyo mbuto igatuma yera n'izindi And that fruits bear other fruits. amena Amen. kuko iyo utakiriye iyo mbuto y'umwuka wera Because if you don't have the fruit of the Holy Spirit, ntabwo ushobora no kwera izindi mbuto you cannot bear other fruits. It's not possible. ahari wakibaza atari ku muntu yera imbuto gute You may ask yourself, how can a human being bear fruits? umuntu ni igiti ku buryo cyakera There is imbuto a person, a tree, that ariko they uko can grow tugenda fruits. tubiganiraho urabisobanukirwa The more we converse on this topic, you can have a better abayobozi understanding. turakwiye kwera imbuto As leader, we must bear fruits. abadiyakoni tukera The imbuto deacon must bear fruits. abakristo tukera imbuto As Christian, they must bear fruits. abaririmbyi tukera The imbuto singer must bear fruits. kugira ngo abatubona So those who see babone us, ko dutandukanye n'abadasenga they can see that we are different than iyo those who utera pray. imbuto Because when you have fruits, ntawe uba utandukanye na wa wundi udasenga you are completely different from those who don't pray. amena Amen. turakwiye rero kwera imbuto So it's the must who bear fruits. imbuto z'abihannye The fruit of those who repented. imbuto twera The fruits we bear, nizo zerekana ID yacu that shows our ID. amena Amen. niba utera imbuto That if you bear fruits, nta nubwo uri n'umukristo that if you don't bear fruits, you're not a Christian. kandi imbuto twera And the fruit that we bear, we nizo grow, zigaragara ko dukuze mu gikristo they show that we have grown we have grown in niba utera Christ. imbuto If you don't bear fruits, no gukura nturakura then you're not maturing mu in Christ. by'agakiza uracyari hasi Because you are still immature in salvation. umuntu arakwitegereza A person, they look at you, akavuga ati uyu nguyu and so that person, ntaharagera they have not got anywhere. kwigisha neza So teaching well, kuvuga neza speaking well, guseka you neza can laugh well, kuboneka mu rusengero umunsi ku that you wundi come to church all the time, ariko ntiwera imbuto but you don't bear fruit. nta na kimwe bikumariye That is meaningless.
nta n'ugushobora gutuma ingeso zawe, because your behaviors, nubwo ushobora gutuma abantu babona yuko bashobora kugukurikira, that nobody can follow you, or nobody can see behavior and feel the need to follow you. abantu rega burya baratuzi, Because people, they know us. iyo ugenda That where you go, abantu babazi iyo ugiye, people, they know where you go. abaturanyi bawe babizi, Because your neighbor, they know you. kusenga, They know that you pray. ariko iyo batakubonaho But imbuto when they don't see any fruit, when they don't see any fruit in you, ni zero. it's zero. It's nothing, meaningless. It's zero. Thank you. Kandi tugomba kwerenga imbuto ngo igihe cyose, They must bear fruit all the time. haba mu gihe kigoye, When a hard time, haba no mu gihe cyiza. or in good time. Turakwiye kwera iki? We must do what? Turakwiye We kwera must always imbuto. bear fruit in hard and good time. Imbuto z'umwuka wera rero ngizi. So these are the fruit of the Holy Spirit. Iya mbere twabonye ni ihe? The first we saw was what? Twabonye imbuto y'urukundo. First was love. The first fruit was love. Kuko ijambo ry'Imana yavuga ngo nidukundana, Because whatever God says, if we love each other, nibwo tuzagaragaza ko turi iki, turi abana b'Imana. then we will show that we are God's Ariko children. niba tudakundana, But if we don't love each other, ariko niba nta rukundo, but if there's no love among us, iyo mbuto ntayiri muri twebwe. that fruit does not exist among us. Umukristo A true Christian wamaze kumenya Kristo, who have understood Christ, umukristo uririmbira a Imana, true Christian who praise God, umukristo uvuga ati a najya true mu Christian who ijuru, said, I seek heaven, arakwiye kugira imbuto he y'urukundo. or she must have a fruit of love. Amena. Amen. Imbuto y'umwuka wera urakwiye The kuyigira. fruit of the y'urukundo. Holy Spirit must have it, and that is love. Kuri iki gihe hari urukundo tugira, Nowadays we have love. ugasanga You niba can see that maybe Semana hari ikintu umushakaho, that if one something from Semana, nkatangira kumuba hafi, I start getting close to him. nkamusura, I come to see him. nkamushyira akadrinki, I bring him a drink. nkamushyira akantu, I bring him something. akamesaje ko guhora muramutsa, I send a message and say hi to him. nkamwereka ko mukunda. I show him that I love him. Ariko mudashaka ikintu But when I need something from him, kizatuma musaba ideni, then maybe I want some money from him or debt. ngugu urukundo tugaragaza, There's the love we're showing. nkamwereka yuko I mwitayeho, show that I'm very close to him. ariko hari akantu napanze But I want something from him nzamutungura, that I will ask him. nawe ubwo azagera akavuga ati burya And I know that when kumba I ask hafi him, kenshi, you say you close to me all the time, burya ni ideni yashakaga. and you want a debt from me. Ngurwo urukundo muri iyi minsi irayi none That is the ruhari. love that nowadays we are showing. Umuhungu akereka umukobwa akamukunda, The boy shows to the girl that he loves her, akabimugaragariza amuha and n'amahera, he show her money. ariko urukundo afite But the love he has for her ni ubwo kuzamubwira ko ashaka kuryamana nawe. is to ask her to sleep with Kuko him. ati nutemera kuryamana He said, nanjye, if you not sleep with me, nzamenya ko utankunda na rimwe. I will know that you don't love me. You never loved me at all. Abakobwa b'iki gihe nabo rero babuze umutima nk'ibyo And girl twize, nowadays, because they have no heart, unindamuka mwimye ngarajya ahandi. and you say if I say no, you find other girls. ngabo abakobwa batagira umutima dusigaye dufite, See, these are girls that have no heart, who are desperate. ngo ninamuha He said abandi That if I don't give him, he's gonna go to other girls, ugahita wemera kuryamana and then you nawe accept to sleep with him, kubera y'iki ngo ngatagucika. only so you don't want him to leave you. Ariko wa muhungu nawe utagira umutima, But because the boy have no love, yamara have no heart, kuryamana nawe, once he slept with you, ati ndakubonye, then he say, I saw you. ati buryo uha n'abandi, So you give to everybody, akaguta and akigendera. he will leave you. Rwa rukundo yakwereka And the love he akakwereka, showed you ugasanga nta ruhari. is no more. Iyo si imbuto y'urukundo aba afite, That is not the fruit of love he had. ahubwo No. ni imbuto yindi ifite But ikindi it's yinjiriyeho. other fruit that came in him. Hari imbuto akubwira ngo afite urukundo You might ukarubona say mu love you, you can bikorwa see the byo love in him, kukubeshya, but it's lying to you. ariko imbuto y'urukundo But a nyayo fruit of love, a true love, iragaragara. that it can be Haleluya. seen. Amen. Umuntu urayigendana, Because that person walks with it. umuntu yabivuga ukumva When they urukundo speak it, when they arufite. speak it, you can see it. They have it. Amena. Amen. Ukabona afite urukundo You rudafite can ibindi see bintu byinshi. They have love with no other ulterior motives. Amena. Amen. Kandi ngo urukundo iyo ufite impano y'urukundo, And if you have a gift of love, ntabwo ukwiye gukunda abagukunda gusa. you should not love only to love you. Kuri iki gihe umuntu asigaye ahitamo kuvuga ati Nowadays we choose. njyewe ndakunda uwo nkunda tu, Instead, I only love those who love me. abantu batankunda wapi. And those who don't love me, no. Rero ngo turakwiye gukunda So we must n'abatagukunda. love those who love us. Amena. Amen.
turakwiye gukunda n'abatadukunda. Then we must love even those who don't love us. Ijambo ry'Imana tubwira ko dukunda n'abanzi bacu. The word of God says, let's love our enemies, our haters. impano y'urukundo, If you have a gift of love, nubwo yakwanga, although they hate you, ntabwo uzamupangira ikibi. do not hate them for nothing. Ahubwo wowe uzahura icyiza. Love them good. Ahubwo uzamwifuriza gukizwa. Wish to be saved. Kuko nakizwa, Because once they're akagira saved iyo mpano y'urukundo, and they have the gift of love in them, ntabwo azongera kukugirira nabi. they will never hurt you anymore. Amen. Amen. Turakwiye rero kugira impano We must y'urukundo. have a gift of love. Imbuto y'urukundo A gift of love, ikakubamo, as long as it lives within nanjye you ikambamo, and it lives within me, kugira ngo tubane n'Imana neza, so can live with God, kandi tubane n'abo so can tugendana live nabo, with us who walk with us tubane nabo neza. in goodness. Iyo ufite imbuto y'urukundo rero, If you have the fruit of love, byanze bikunze ibintu byawe bigenda neza. all you think are all on a Kandi straight ufite path. impano y'urukundo, And if you have a gift of love, ni ukuvuga ngo urwo rukunda akunda Imana, that they love God, nirwo ruzatuma akorera iyo mana. that you make them serve Niba God. udakunda Imana, udafite iyo mpano, If you don't have the fruit to love God, ntabwo uzakorera n'Imana. you cannot serve God. Ntabwo uzumva uryohewe no gukorera Imana. You cannot forget to serve Kuko God. impano y'urukundo ntayo uzaba ufite. Because you don't have the fruit of Ariko love. muri wowe ntihaba harimo gukunda But in Imana. you, if this love Iyo of God, iyo mbuto ikaba yaragiye muri if the wowe, fruit is within you, gukorera Imana ntabwo bazabikubwiriza. serve God, they won't ask you. Gukorera Imana ntabwo bazajya bahora Because babikwibutsa. serving God, they won't urge you first. Wowe iyo mpano y'urukundo Because the ikurimo, gift of love is within you. izagutegeka gusura The abantu, angel itself will command you to greet others. izagutegeka You kubagira. let bad words upon you. Ariko iyo akubabaje, But when they hurt you, muri ako kanya ugira in umujinya, that moment, if you're angry, ukumva wamureka burundu. if you can leave them, Ariko mu kanya gato kamara but kurangira, in a short moment, you forgive them. ugahita wibuka ibyiza And you remember the yagukoreye. good thing that they did for Iyo you. ufite iyo mpano ariko, When you have the gift of love, ukavuga ati uyu muntu you see this person, ndakwiye kumubabarira. I must forgive them. Amena. Amen. Ariko iyo nta mpano iri muri What's wowe, the face? If you don't have love within you, ntuzagera no mu rugo rwe. you will not come sit in their homes. Ariko niugira urukundo, But when you have love, naho yakubabaza, even though they can hurt you, wowe uzahora. 13, Ngo nubwo navuga indimi, even though I can speak in tongues, nkamenya guhanura, I can advise, nkamenya ibihishwe, I can see visions, nkavuga ibintu bikomeye. and that's a person can advise, can prophesy. Akaba ari umuhanuzi kandi avuga iby'ukuri. They're a good prophet and they prophesy in the truth. Uriya ntabwirwa ngo The yumve. person, they can never be advised and listen. Uriya That yarananiranye. person, they cannot be advised. The fruit of love. Urakwiye kuyigira nanjye You nkayigira. must have it, I must have it. Amena. Amen. Ibyishimo. Happiness. Ijambo ry'Imana mu Bafilipi, The word of God in Philippians, yewe nongeye kubivuga nti mwishime Father, yose. that all the time let's be happy in our King. Ariko ijambo rikongera kuvuga ngo yewe The word of God say, hey, ngo Imana igufitiye urukundo, that know that God has love upon you. kandi naho ibyo bikubabaza. And although Mu baririmbyi baririmbye mu basenzi, the singer, when they were singing earlier, ngo imibabaro yanjye yose niko Ese- Imana yize. Ugasenga Imana and pray to God, irongera ikaguha umunezero. and God bring you joy. Naho waba ubabaye ku Mana, And you look, ukavuga you uti look, Imana ikora imirimo. Haleluya. and you look up to God and Yayindi say, yakoze God, biriya it's yacu. our God, that God, our God. Kugira impano y'ibyishimo Because ikaba ituye muri twebwe, God is within you. urongera ugaseka. You laugh once again. Amen. Haleluya. Hallelujah. Imana yacu ishimwe cyane. May our God be glorified. Amen. Tukabona indi mpano y'amahoro. You see another gift of peace. Ni ukuvuga I leave you kandi amahoro peace. yanjye ndayabahaye. And I give you my peace. Ayo mahoro Yesu yarayaguhaye. Because God gives you peace. Amen. Yakira uyu munsi wa none. Receive it. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Amen. It can hurt Naho me. umuntu yantuka, If somebody can naho cuss me umuntu out. yambwira nabi, If somebody could do me ariko bad. mu kanya gato nkareba ku Mana. But for sure, man, I won't name all of them. Ndashaka kwigisha muri make. But I want to teach you Mvuze for short. byinshi, Because if I said too much, ahari ushobora no kubyibagirwa. you might forget to tempt me or test me. Ushobora kwiheba akantu gatoya. I can live for a short moment. Ariko nkongera nkasubira inyuma. But I reevaluate myself. I wasn't willing to Kandi temptation ngaba mfite trials. ibigeragezo, Even those are trials. Yesu ngabasha no Gota. Amena. Amen. Numbwira nabi Devota, Devoted, if you cost me out, nzakwihanganira. I'll be patient of that fruit. Ugasanga urusengero rurimo intambara You see, nyinshi. in the church, the war, Ugasanga muri korali harimo you intambara see the choir, nyinshi. that your heart have no peace. Ese mwari muzi ko hari abantu bateye mu You buryo know- bwo guhora kubuza amahoro? Some have no peace in their homes. Behave.
ngenda mpindurira abantu amabatiri I usually change car batteries y'ibigari babigenda of the car they're going. Noneho umuntu akaza akavuga ngo cyangwa kubera ko je mbanyazi Because I know the batteries. nkamubwira ni wowe hitamo iryo ushaka. And I said, choose any battery here. Ya hitamo iryo ashaka nkarimuha. When it Namara kumubwira ni wowe waryihitiyemo. But when I told him, he chose himself or herself. Ngugomba kumitiramo ibuye ryiza kandi wowe That you should get a good one. And say, I get a good one. At all, no. Abenshi bahita baheraho kurwana. Many they fight against. Abenshi bagaheraho gushwana bikomeye. Many start arguing. Ariko kugira ngo urinde. Hallelujah. Reach ending, amen. Kwihangana iyo mpano nawe To be patient, to give with Hallelujah. Amen, hallelujah. Umuntu rero wamaze kwakira A imbuto person y'Imana. will receive the fruit. Ufite impano y'urukundo rero If you have the fruit, agenda hose biragaragara. wherever they go, it can be seen. Kugira rero ngo mubashe gusobanukirwa iyo mpano y'urukundo For you to understand the fruit of love, ndashamba kuyigira. that fruit must be seen. Kandi n'abadasenga If bakabibona. those who don't pray, they must see it. Hallelujah. Hallelujah. Rero uyu munsi nabaye umudamu Today I'm a woman kandi umudamu wamaze of that fruit. ubasha kugenda nk'abafite imbuto. You must walk Hallelujah. on the fruit, amen. Iyo mbuto itabasha guhungabana. Ukagenda witonze You walk buke buke. slowly, carefully. Iyo mbuto ikayigendana That fruit can be seen. Hallelujah. Hallelujah. They cannot tell us to Umumama dress. utwite But a pregnant woman, iyo amaze gutwita once they are pregnant, akagira imbuto. Iyo muri wowe harimo imbuto because if the fruit is within you, ugenda buke buke. you walk slowly. No. Ugiye uhindura imyambaro. You change how you dress. Ufite imbuto iri muri we. You have the fruit within you. But if you have a fruit, mu kinyagero. but you conceive him in secret, they go in hiding. Iyo mbuto zohora zihishe. Hallelujah. Amen. Imana yacu ishimwe cyane. May God be praised. Bakweye kwera imbuto. Amen. How you behave must be changed. Ntago ari ukwambara uko ubonye. It's not a dress that you want. No. Amen. Amen. Ntago ari ukwishyiraho ibintu byose. It's not you. Uravuga tanga sinkwiye It kwahagarara. commands you that I cannot stand Iyo you. uhagaze mu kabari. That you're in a Uravuga club. ati uyu munsi ahantu ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we. Kandi rero kandi yaramba Imana ishimwe cyane. Kandi rero kandi Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Reka dusaba abayobozi hano bigire hano hafi. Tukagira imbuto ituma tumenya abo A turiho. fruit that makes us know who we are. Reka dusenga Imana. Amen. buri muntu wese arifuza kugira zino mpano. Iyo umuntu yovuga ngo mbega Imana isa gute, atakaje kuko Satani yaratunyaze, ariko mu izina rya